Bartimaeus, umsa waTimaeus, imphumputhe, the blind beggar in Jericho, unclean one, simo sakubo adalelwe kuso, asadi, wala, kufela kuleso simo, wala, kuthi lesimo sigcine simcinzetele, ahlala njalo. Kwala noma abantu bamtshela, kuthi thula, alukho lusito lwakho, ekhakeni kunje vele, usibangela umsindo, ngeke usitakale. Wathi sukumela yena, wathi impilo yami, nayingakasukunyelwa ngimi, kude lomunye, longayisukumela, likhaya lakithi, lingashintsha, tintfo empilweni yami, tingashintsha. Eyi mhlobo wami, tingashintsha netakho. Akunandzaba ukuthi kwamenyetwa ini, kwabekwa ini, kwathiwani, but wena namhla ukhonela ushintsha tintfo. Noma nawe bese ucala kujwayela, sewutitshela ukuthi uyawuhlala unje, vele simo sithi kuyawuba nje, cabanga nje, lemphumputhe ayizange vele seyibone, iyeva nje tithumo ngaJesu, yathi nani lithuba ngeke ngiliyekele. Ngiyacela mntwana sekhaya, ungaliyekeli leli thuba, letithumo letivakalako ngaJesu nanamhla tisengayishintsha impilo yakho, tisengayiletha ingucuko, tisengenta tintfo umangale, ngoba letimangaliso lebetenteka endvulo tisenteka nanamhla. Ake sewutinikela ithuba, ake sewubambe ucinise, umethembe Jesu, lethembe livi lakhe, methembe mntwana sekhaya. Noma simo sathana akutshela, emaphimba akutshela ukuthi kadze kwasangacala ngimemeta, ngithandaza, ngenta lokwa nalokwa. Lalela, lilanga lakho namhla. NaBartimaeus lithi Jesu asekaphuma eJerikho, sekahamba, tintfo setibonakala tivalelisa, wamemeta kunjalo, kwabuya impilo. Nawe namhla mntwana sekhaya, kungenteka timanga. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphindze kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nanamhla sikhona singwasethu, babe wethu uNkulunkulu asitekele sona, encwadzini yamakhosi esibili, 2 Kings chapter number 20. Ngicela sicale kufundza kuverse 3 sime kuverse 6. Awu simakathe, khumbula ukuthi bengihamba ngekwethembeka lokunjani embi kwakho, nekuthi bengitinikele kangakanani embi kwakho. Ngayo yonke inhlitiyo yami ngenta lokuhle emehlweni akho. Hezekiya wakhala kabuhlungu. Kwathi nje Isaya asengakaphumi, nasemabaleni, livi lasimakathe lefika kuye lathi, ncanzeka uye utshela Hezekiya, umholi wesive sami, uthi naku lokushiwo ngusimakathe, uNkulunkulu wehlo omkhulu uDavide, uthi, ngiwuvile umthandazo wakho, ngitibonile tinyembeti takho, ngitakuphilisa ngelilanga lesithathu kusukela lamhla, utawukhuphukela ethempelini lasimakathe. Ngiwuvile umthandazo wakho, ngitibonile tinyembeti takho, kusho simakathe. Ngicela kusho mntwana sekhaya, lokhu bekumenyetelwe ngawe, lokhu bese kubhaliwe ngawe, lokhu mntwana sekhaya bese kusayiniwe, sekudeclarishiwe ngawe, kungashintsha. Akunandzaba kuthi bese kuthidweni. La sifundza khona, livi laNkulunkulu lithi umprofeti Isaya uyefika ngekuthunywa nguNkulunkulu, utowutshela inkosi Hezekiya, iyagula vele, simo sibi, tintfo tilukhuni, ibanjwe simo lesibuhlungu. Lithi-ke uyatshelwa kuthiwa lungisa endlini yakho, ngoba namhla utowutshelwa ukuthi vele utakufa, ngeke uphile. Lithi-ke le nkosi le yakugucukela elibonzeni, angati wena utawugucukelaphi na ungamati simakathe, yagucuka
yabukela ibonzeni, yasiyathandaza, yakhumbuda uNkulunkulu ngekwethembeka kwayo. Eyi mhlobo wami, kwethembeka kwakho kudakubhadala. Kwethembeka kwakho mntwana sekhaya kunemvuzo. Nawufunda incwadi yesambulo chapter number 2 verse 10 likhuluma ngokuthi kwethembeka kuze bese ekugcineni kunemvuzo yokuphila. Lana-ke Hezekiya ukhala ngokuthi Nkosi ngethembekile phambi kwakho. Ngithindwa-ke nginange amagama lathi noma Isaya asaphuma asahamba angakaphumi emabaleni, mntwana sekhaya, angakaphumi la ikhathi emabaleni. Ngicela kusho ukuthi lizulu lisekhona, usekhona Jesu umntwana sekhaya, livi lakhe lisasebenza, usengakashintshi, usengakaphumi, angakaphumi emabaleni. Lefika livi laNkulunkulu, lehlala izulu. Lalela mntwana sekhaya, kusengakenteki tintfo letinkulu. uNkulunkulu usengashintsha tinto, akunandzaba noma kwamemetela bobani, noma ngabe mntwana sekhaya kwasayinwa le ncwadi sewuyiphethe nangesandla, isengashintsha tinto tiyashintsha mntwana sekhaya. Ngimemetela ku-overtake-ana kwema-events manje, ngimemetela kugucuka kwesimo, kugucuka kwetinto. Sebatitshelile ukuthi bacedzile, sebatitshelile ukuthi kuphelile, sebamemetele tonke tinto time ngemumo kuthi kuphelile. Lefika lizulu lathi no, tinto tiyashintsha. Kulo wethembekile wami ngiyatigucula namhla, kwathiwa jika, hamba umtshela ukuthi angeke asafa. Naku-ke ngikujabulelako mntwana sekhaya, lesimo noma ngabe site kuwe sesiyakhwesha, wena sewubekwe endzaweni lephakeme, kuthiwa utawuhamba uyohlala ethempelini, ethempelini lasimakazi, uye endzaweni yaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukubeka endzaweni yakho, ufuna kuba nawe, ufuna kucocisana nawe, ufuna kusebenta nawe, uyohlala endzaweni lengcwele, ethempelini lakhe. Awunawuhlala ezingeni labo, awunawuhlala ezingeni lalelive. uNkulunkulu uyasenyusa namhla, usibeke ethempelini lakhe, hhayi tindlu letakhiwe ngesandla semuntu, la kunaye khona. Ufihliwe wena, uvikelekile, wethwelwe wena, usesandleni saNkulunkulu. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, babe wethu lophakeme, ngibeke endzaweni yakho Nkosi, ngibeke ebukhoneni bakho. Babe ngiyathandaza, ngicela imvuselelo, ngicela kuhlala nawe, tibonakalise Nkosi kunangumntwana wakho, wentele buhle nebukhulu, nekubatshadwa kwegama likaJesu Kristu Nkosi yethu, manje naphakathe. Amen.